الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سلف كيوغي ملينا برنامج أنا كاس مرحبا ميدالون بدالا السلف كيوغي تينستيك إيجارون سوالا مي سوال غوليفا ميوني زكاة هذا ورا مهم سوال ميوني ما هو مسألة باي ركا كراكا مغا وانما زكاة ديني كهنا كنتوي مي سوال جواب ميوني ما هو مسألة ركا كرا فاسان ديغوتاكا زكاة دكيدانه اگوتاكي كومي ماكوس ركا كرا فاسان حساب كوغن نصابها موا دوهاكم فشيغن كومي ماكو ليبه فاسان هجري غوتون انهارومون كومي ماكا واكين زكاة دكومي ميغوتا حساب كرمكي اندغو كمكي දෙවන ගොතකි නිසාබ හමවේ ෆුරතම රක්කා කරනු ෆෑසන් ආහාර වමුන් රක්කා කොරේෆාවා හුරිහා ෆෑසන් زكاة දෙක්කුමේ මිගොත زكاة නෙරේරු ආහාර නුවා ෆෑසා වෙස් හුන්නානි زكاة නෙරේෆේ මී ෆසේහ අදි මොළු ඉතුරු ගොතේ අද බිසුවාද වෙස් ජවාබ් දෙවහම වනි الشيخ محمد سنان සුවල්ගේ තෆ්සීල් තකන් අලවනු බදාලුම්ගේ කුරින් අලවනු බදාලානි زكاتوگه مچا زكاتكي اسلام دينوگه ركن تو ترين ور مهم ركن كيرت قران گا نمادا اكوگا زكان ادا كرما ور گينا ايتوگا الله سبحانه وتعالى بني امر كرواف اگوتون اله وحي كرواف واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين تبامي نماز قائم کو زكاه دي ادي ركوع كرامي نكو ركوع كراش ادي زكاتوگه ಬಾಹುಗೆ ಮಾನೆ ಬದಾರುಗ ಏಗೆ ಮಾನೆ ಕಿ ತೋಹಿರು ಅದಿ ಗಿನವೆ ಇತುರುವೆ ಹೆದಿಬೊಡುಮ್ಗೆ ಮಾನೆಗ ವೆಸ್ ಅರೆ ಬಹುಗ ಜಕಾತುಗೆ ಬಾಹುಗೆ ಮಾನ ಕುರೆವೆ ಅದೆ ಶರಯಿ ಮಾನೆ ಬದಾರುಗ ಐ ವಕಿ ಖಾಸ ಶರುತ್ತಕ ಕು ತಿಮಾಗೆ ಜಾನುಗೆ ಫರಾತು ನೋತ ಮುದಲುಗೆ ಫರಾತು ನೆರವೆ ಖಾಸ ಮುದಲಕ ಕಿಯಾನಮೆ ಫರ್ದು ಜಕಾನ್ ಬೆಹಿಗೆ ಮನಿ ದೆಬಯಕ ಎಬ್ಬಯಕಿ ಐ ಫಿತರು ಜಕಾನ್ अलन में रमदान मस निमुमा विदिगन में अदा कुरा फितर ज़कात एवे सम फर्द ज़कात के तेरेंग ही मिने कमे दमे तारीफ का मिदने फदन तिमागे जानो के फरात नेरे बुने बहुगे माने की ए ईद विलेरे ईद दु कैफा बाकी वाने वर होरे जमीहा ए मुस्लिम कोडबड हुरी है एम्मेंगे मतिम वे सम अदा करंजे ज़कात का वातिवे देन देवने में वानी मुदल ज़कात की मुदलुगे एक बावे बावतुं अदा कुरुमा शरईगतुं कंडलिफवा ज़कात एमि सुवाल स्कुलिफा वनी मुदलुगे ज़कात अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुदल ज़कात अदा कुरुमगे वहां कंगम वही कुरवाफवे खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा एबामी होंगे मुदलुं एबामी हों तोहिर को देने सदक़ात कलेगे फान हिप्पवाशे एबाही ज़कात मुदलुं नंगवाशे हमें गोता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुन्नत बलारुगे इस्लाम दीनुगे रुकुन त बयान को देवाफा मी हदीस उलगावनी बुनियल इस्लाम अला खमसिन इस्लाम दीन बिनागे मनी फस रुकुनेगे मच्चशे ए शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह मेनु हग्वेगे अलुकम वेवे इलाह कुनवा कमशा मुहम्मद गिफानी इलाहोगे रसूला कमन हेकिवुमा व इकामिस सलात नमाज कायम कुरमा व ईता ज़कात ज़कात दिनमा व सौम रमदान व हज البيت रोदहिफुमा अदि गेफुलंग हजु में एमविमा मी इस्लाम दिनो के फस रुकुनु के तेरेगा विस ज़कात के वहां के मने बयान कुरवाफा ज़कात वाजिब के शरुत एमियगे के बेगा फुरिहमवे अदे मुदलगा फुरिहमवे जे कोमे मिया को मुदल ज़कात नेरेंजेने ज़कातुगे फ़र्दु कमंग इंकार कुरामिहा दीनु बेरुवे मुरुतद्वाने अदि फ़र्दु कम इंकार नुकुरियस वेस दहिवेति कमयको नोत फ़रवा कोडवे हिमाल कोग्गे नमे ज़कात नुनेरे नम एइवेस वर नुरक्का तेरिकम बोडवेगे वाफाफे कीरित कुरान गा ज़कात नुदे मीहुंगे फाफेगे नुबैकं बयान कुरवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुरवाफवे वल्लदीन यक्निज़ून الذهب والفضة वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम माने कि
adi rana ari khazana kon Allah ge mauga etaketin heda nukot tibe mihun dannashe fahe vendeni ve azabu huri kamuge khabar eba mihunna kalege fanu devashe mitaga Allah ge mauga kharadu nukore me basfuluge murada ki ei egen mudalun hagwa zakan nunerun Allah subhanahu wa ta'ala miyata vidigan dem wahi korabani yawma yuhma alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun miyatuge maane ki egotuge matin ena ekko khazana kula ranrihi eduhun naraka galifanu donkurava etaketin emihunge nikkuritawgaya arikashitawgaya burikashitawga jasa fissale vene ade emihuna angawanete mihiriti ebamihunge amilla nafstoge machatti ebamihun ekko jama kuri khazana takecce fahti ebamihun khazana kon ulun taketi geraha deki balash ade e mudalun zakan nudakka ena ekkura mudate ki qiyameduga ein emihaka azabu devvenechi envima alonmenge mudalun Allah subhanahu wa ta'ala faqiru nakkandalu wafa mimimwaru nerumaki alonu men kommemves samali rakkate riwanje kame alonu dan warak kuruko hama badalani zakat wajibumge sharuttaka zakat wajibumge magandu tin sharuten eben ekkamake e mudallaki zakat nerun wajib bawattaw tereng himene bawataka wanje ege teregam himene ni rana rihi adi mizamanu galonu beenun kura fansa ki ran rihige tereng himene eche e fansage aslu kamuga wani ran notarihi dekha ko vyafare kandali fahonna komme bawatege mudalum ves zakat nerenje hame fadan naam sufi ge zakata goama meva ge zakata madana rikaz ge zakat den hama efadan devana sharta ki e zakatu ge mudaluga nisab hamavu nisab hamume me bunaveni shar'i gotun e zakat nerenje minwara e muda hurun adi hame ko e nisab ge terege hemene aharu hamamumis timage furihama milkiyatuge daruga baruge verikamu daruga horechche kamugavun ebai enayan ega tasarruf kurave enage atuga horechche kamugavun mige tere mi beruge midani mihaka difawa darani fadechen e darani emi dim farang darani dakkan inkar kurana manoda nodakka fada mifada masata alonu meduga mi suwaluga ebanu himenetive darani ge wahake balen nudana nisabu hamawairuga e nisaba ekoga enharu wanden mudalun adadu madunwe hurnanje emmikeni aharu hamavume rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korani la zakata fi malin hatta yahula alaihi alhawl mudalan aharu furiyama vejjoma danden mudalun zakat wajib vegenwe ehmi makomme bamatage mudalevs e mudaluge aharu hamavumu e mudaluge zakat nere mijene egotum balaruga ran nuge nisobaki vihi dinar nota vihi mithqal e mi zamanuge bahun nama addiya fas gram gaggandaka addiya fas gram e hure nota evre ituran hure aharu hamavum menuvi ranun zakat nerumennuve neren jeheni 40 bag of ebba nota 2.5% hame gota rihi ge nisobaki 200 dirham ei fasate ka nodiya fas gram ei zakatu ge gotuga nerenje heni sama deme denne fadan 40 bag of ebba nota 2.5% mi de rang adi rihi mi fasa ge aslu kamuga vi hindu mi fasa egen beluma fawga fasa ge nisab hamawa adadavre iturang horejjenama nerenjena egotum balaruga midwaswaru gaggandaka hataru has nota tinha hoga nisab behure mi fasa ge nisab abadwes Islamic ministry i'lan waskure hemvima misalaka balamahenga midwasarga nisaba ki 4000 rufiya kamuga wanama ena 4000 rufiya musaran foruwen libe kamuga wanama e 4000 rufiya aharu hamawanden enatuga madunuwe e nisabe gotan horijje kamuga wanama atuga hori jumla fasage 40 bank of ebba ena zakatuge gotuga nerenje etakechki timage mudaluge terega horechi kamuga enames ei mudaluga Allah subhanahu wa ta'ala lawwafa fagirunge hagge envima timage mudalun evaru hurejje kamuga wanama zakatuge gotuga 2.5% ada kurumaki farlu alukamge tereng himene kame alonama nasihaterone mi alukaman alonam farwateri wuma farwa koda kura mi akhiratuga vendene azab hurikame mikamaki ehenkamun alonamenna akhiratuge bajerikan libeni
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರುಹಿ ವಡಿಗೆಂಬ ಮಗುಂ ಅಳೋಣಮಗೆ ಅಮಲ್ ತಬ್ಬ ಹಟ್ಟೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಫ್ ಕಿ ವೇಗೆ ಮುಳಿಂಗ್ ಆ ಸುವಾಲಕಾಗಿನ್ ಅನಕಾಸ್ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲುಮಗೆ ಉಮ್ಮಿದುಗ ವಕಿವೆಲ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವ ಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.